Yes, ikaze nanone ku makuru yo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu Rwanda. Top Kivu News iragarutse nanone ibazaniye amakuru iba yakusanyije hirya no hino. Reka rero tubahe ikaze ndetse na mugenzi wanjye muri kumubona ahangaha. Ndahabaye neza cyane gatanu kuri agenzi kako. Yes, mu nshamakiro z'amakuru tugiye kubagezaho, reka tubabwire yuko mwabantu mwe burya iki gihugu cy'u Burundi aba aricyo tubanza guheraho. Tumaze kumenya neza uburyo ki nyuma yuko Evariste Ndayishimiye akura amafaranga mu basirikari aba yohereje hano muri Kongo akayashyira ku mufuka wiwe, ndetse noneho si ibyo gusa, umugore we nawe yafunguye indi business yo gucuruza abana b'abakobwa. Ese abacuruza hehe, mu buhe buryo iyi business yayikoze gute, ese ayifatikanyije nande, ese abo bacuruza bo babayeho gute, ese abantu babivugaho iki, byose ndaje mbikurambure neza akantu ku kandi nta na kamwe nsize inyuma. Nanone kandi mu yandi makuru turi buze kukugezaho, reka tukubwire yuko hano mu gihugu cya Bujumbura indege mwazindutse mwumva zicaracara ku bwinshi hano hejuru y'ikibuga cya Melchior Ndadaye. Ibi byose rongeye kuza mbikugezaho nkubwira impamvu y'urwo rujya n'uruza rw'indege zakomeje kuzenguruka kenshi cyane gashoboka. Byose muraje mu bisobanukirwe neza, nta na kimwe dusize inyuma. Hanyuma nanjye rero mbafitiye amakuru meza, shobora kuvuga ko ari amakuru meza cyane ngiye kubagezaho. Na amakuru avuga ko u Rwanda nyuma yuko rwemeye ko rukorana na AFC M23, Colonel Nanga ku munsi w'ejo yagarutse abishimangira, yemeza neza cyane ko ariko confirmed ko bakorana n'u Rwanda ku buryo bushoboka ubwo aribwo bwose. Ahanini kandi yavuze ko atari ubufasha, atari uko ari ubufasha u Rwanda ruhereza M23, ahubwo ari uko u Rwanda rufite ubundi bufasha bunakomeye kurusha kubahereza ingabo, ariho banyurira bagiye hanze, urumva baca i Kigali ngo bakaza gutegera i Kanombe. Ni ibintu byinshi yagiye asobanura, nyine turaza kubigaruka. Bavuga ko kandi banakorana n'igihugu cya Uganda, ati kubera kimushyira mu majwi u Rwanda ntimushyiremo Uganda kandi nayo dukorana. Ibyo nabyo turabigarukaho neza cyane gatanu kuri kagenzi ikako. Hanyuma iby'ikinshasa bikomeje kudogera. Felix Antoine Tshisekedi, uyu mugabo akomeje kugenda ahura n'uruva gusenya. Ese uyu mugabo ninde wamurogeye, ninde ukomeje kugenda amugendaho ku buryo ku rwego rungana ukunguku agiye kumusaza mu mutwe akaba ari hafi gupayuka? Andi makuru turi bugarukeho, turabwira ko uwitwa ni nagize ngayi Burundi wayavuzeho, gusa hari amakuru ufite kuri General Neva bivuga ko uyu mugabo batangiye kumugambanira ndetse no gukora ibindi bikorwa bigaragaza ko uyu mugabo uko byagenda uko ariko kose ubuzima bwe buri mu kangaratete. Turabigarukaho tunabisobanure neza cyane akantu ku kandi. Ahandi hantu turi bugaruke ni mu bice birimo Kanguri ndetse naho bita Neheri ndetse naho bita ni hano ni muri Ho Plateau, hano mu bice bya za Sud Kivu. Tubabwire uko byifashe, twirwaneho. MRDP bamaze gufata utundi duce twishi. N'amakuru menshi cyane rero tugiye kubagezaho, mwegere hino kugira ngo tubane neza cyane muri aya makuru. Yes, nibyo kuko rero gukora burya kakanu ka subscribe tuba tubibutsa hari igihe uba ukunda kutwumva wenda utarakora kuri subscribe, buriya biba byiza ukozeho kugira ngo no mu gihe udafite internet waza kuyibona amakuru yaza, nako wabona internet ugahita ubona amakuru tuba twashyize kuri iyi YouTube channel. Reka rero dukomeze amakuru yacu tuyaherehe. Bwana Pacifique, amakuru yacu tuyahere ku yahe makuru aba ariho tubanza kubwira abantu? Nge numvaga aya makuru twahera muri Kongo kugira ngo tuze kugaruka mu Burundi mu kanya gato. Cyaduhera i Burundi tugaruke muri Kongo nyuma. Biratera. Nta kibazo, reka tubanze muri Kongo ubanze ubabwire uko byifashe M23 bihagaze gute ku kibuga cy'imirwano cyangwa se n'ahandi. Reka mbanze mpere kuri itere y'imirwano mbabwire ko MRDP twirwaneho abana bakomoka ku ntare za Sarambwe. Navuga ko ari abana bahagurutse kugira ngo birwaneho bitewe n'ubutegetsi bwa Kinshasa buriho bwakomeje kugenda bubabangamira. Nyuma yuko ahangaha twirwaneho itangaje ko hari bitero byinshi cyane yagiye igabwaho, tugiye kugaruka ku bice bigeze kuri 3 bamaze kuba bigarurira. Na gace ka mbere kitwa Kanguri ndetse akandi gace kakitwa Neheri, ni hano muri Ho Plateau. N'ubundi ngira ngo murabizi hano Ho Plateau, hano mu Mamwayi Plateau usa n'uwerekeza za Mfizi. Ahangaha rero amakuru ari kongeraho twirwaneho ifatanyije n'abasirikare badasanzwe ba M23 bongeye kwigarura uduce dusanga tune. Harimo Rusenda ndetse naho bita Rembo.
ahangaha hose hakaba higaruriwe n'abasirikare ba M23 nyuma yuko bamaze iminsi batangaza ko nta bice bari kwigarurira ahangaha muri Sud Kivu babaye bahagaritse imirwano. Ahangaha rero twirwaneho byagaragaye ko agace kitwa Kanguri Neheri ndetse na kano gace kitwa Rusenda ndetse n'akangaka Karembo, utu duce twose bamaze kwigarurira neza cyane gatanu kuri agenzi kako n'uduce duherereye hano muri Ho Plateau. Utu duce twose rero tukaba twamaze kuba atomba. Amakuru ari kungeraho kandi aremeza neza ko ngo M23 yamaze kuba isesekara hafi n'umujyi wa Uvira, ni nyuma yuko ikubisa abasirikare benshi ngo bari hano ahitwa urabona urenze Sange hano muri Plaine ugakomeza umanuka urabanza ukagira ahantu bita za Kingwengwe ukikubitaho bitaba za Tema ukabona ukagera Kawezi uhita werekeza mu mujyi Uvira rwagati. Hanyuma rero M23 ntago yageze Kawezi, M23 nta nubwo yageze ahitwa Tema, ariko mu nzira uvuye hano kuva Sange, Kiriba, Ruvungi, Runingo gukomeza kugera no muri Kingwengwe hose intare za Sarambwe zamanutse zigikumbanya ngikitwa Umurundi ku rwego rwo hejuru cyane. Ewana babarashe ubanza ariyo mpamvu nyamukuru ingabo za Tanzania zamenya makuru zikahita zihava zikigendera. Ahangara basi Kongo bakavuga ati twe cyo dushaka namabuye nkuko babitojwe na Neva. Urumva bo bakomeje kugenda bihagararaho mu buryo bushoboka ubwo aribwo bwose bavuga ati tugomba kurwana paka nkuko babitojwe n'igihugu cyabo. Utwo duce batwigaruriye ryari? Utu duce rero twafashwe mwiri joro ryakeye. Ana guherejo kuri tariki 27 niba ntibeshye uyu munsi mu rukerera kuva kwisa saa 9 z'ijoro kugeza mu kanya gatoya nibwo imirwano isa n'icubyemo gato, ariko icuba M23 imaze kugera hitwa Kingwengwe. Tuyutse ko Kingwengwe hari intwaro za M23 ariko zaje kuhavanwa bitewe nuko bari bamaze kuva mu mujyi wa Uvira kandi batangaje ko bari kora n'inkengero z'umujyi wa Uvira. Kandi Kingwengwe akaba kari kamwe mu duce dusatira umujyi wa Uvira, ndetse hari n'intwaro yari titije abarundi cyane ireba mu Burundi ibujumbura ndetse inakotorora Uvira na hariya ku cyambu cyose y'abakarundu abatanganyika yose bari bafite igikoresho kihakotorora. Ganguko nuko bimeze rero utwo duce twose tukaba twamaze kwigarurirwa na M23 mu buryo bugaragara. Mu yandi makuru rero bwana Fisi ntabwo byarangiriye aho ngaho ngo no muri Uvira ibintu bimeze nabi. Muri Uvira mu mujyi rwagati ngo cyitwa Panique. Muri Uvira rero ntago babura kutagira panike bitewe nuko ibikorwa bya Uvira ku kibi n'ikiza, kandi nanone M23 iri gukora utwoperasiyo nimugoroba cyangwa nijoro ikaza igatitiza aba Barundi ndetse n'izi wazarendo bose bagahura n'ibibazo bikomeye cyane, bityo rero panike zikaba ku rwego rw'ejo kuko ntago bazi umunsi n'isaha. Ariko hari amakuru akomeje kugenda agaragara yemeza neza ko M23 amaze kwegereza intwaro iyo ngiyo za Kingwengwe kandi bazimanukanye mwiri joro. Ibi bikaba ari byo byateye panike cyane ngo bano basirikare bari muri Uvira. Kuvuga ngo panike gusa ahubwo nako kumanura ibikoresho byo bahora babimanura buri munsi, bahora bazana ibindi buri munsi, ahubwo wenda hari igihe babona yuko hari utundi tuntu tw'utumanyeri bashaka kongeramo kugira ngo wenda bitewe ko babona situation imeze wenda bakazana ibyo bikoresho bindi. Yes, reka rero tuve kuri ayo makuru twerekeze n'ubundi Kinshasa. Tujye Kinshasa reka tubwire ko habaye impanuka y'akataraboneka n'ubundi kuri uyu mugabo Antoine Felix Tshisekedi. Gusa we ntacyo yamugizeho ingaruka, ntacyo yabaye, ahubwo aya mamodoka bamuherekeje niyo yahuye n'amasanganya akomeye cyane. Abari bamurinze aba special force n'abakomando barimo, yego aba bantu rero ba special force barinda umukuru w'igihugu. Ndakubwiza ukuri ko aba bantu shagiye nabonye impanuka ukuntu yari imeze, mbona ukuntu bangiritse. Ariko ikintu cyiza kirimo kintu nabonye kuri nta bantu benshi bapfuye, urebye abenshi ni inkomere gusa zabonetsemo, kandi mu bigaragara Tshisekedi yaraherekejwe n'abasirikare kandi bakomeye. Urumva ko wayirinda president cyatewe gusa amakuru ndi gukurura nuko ino mpanuka itabaye gutyo gusa bira mupango, ni ibintu byari byateguwe, ko ari ibintu byari byateguwe ubundi byari bigambiriye president birangira rero bihitanye aba bantu. Ariko uyu mugabo
ngira ngo abapfumu be barakora. harya yaragiye ahagana hera Yaragiye niba ari muri Kasayi. Kasayi Yaragiye muri Kasayi niho yaravuye mu mujyi umwe bita niba ari Bango. Sinzi mu mujyi werereye hano muri Kasayi mu ntara Kasayi. Ahangaha niho Tshisekedi yari yagiriye uruzinduko. Ariko amakuru mfite nuko Tshisekedi burya rero hari ukuntu abantu benshi batizera zino mbaraga z'abapfumu. Tshisekedi arazizera kandi ubona ko zimukorera. Uti ngo iki impanuka yari yayiharuye. Ntabwo imbaraga z'abapfumu zikora mwana. None se ko yari yabibwiwe. Ntago kuki se atagiye mu bindi. Iyo mpanuka bari barayimubwiye ko azakora impanuka. Bari bamubwiye ati uruzinduko afite hazarwitondemo. Ariko erega ni bya bindi bano n'ugutimiza imitwe nkavuga ati ngiye gutega moto ariko nshobora kugera mu mujyi inkubise hasi. Nuko bateganya nta kintu kuko bazi ko umuntu ari guhigwa. Uzarebe hari abantu njya mbona ku ma TikTok bajyaho ngo bari gusenga ngo Imana ngigukijije ngo ibisoka ngo byo munda ngo by'amacumu birabyimana byo ni byose n'amadayimoni byose bikora kimwe. Nta madayimoni nta n'ibyiki byose biri abana ibiteka kugira ngo abantu babone nugera ku by'Imana ujye ubyihorera. Ariko none si iby'Imana byo ntibabibeshyabeshyamo ngo bari guteka imitwe kugira ngo bari sigaho hano hari abantu benshi bizera Imana cyane ntago mbabujije ariko ngewe ku byo nshingiraho na Tshisekedi rero buri muntu wese yizera ukwe. Tshisekedi yizera ko izo mbaraga z'abapfumu zikora kandi koko ziranamukorera. Niba bamubwiye ko ari bugire ikibazo ku 23 atarayivanamo hariya. Ariko itonde inkoni hirigiye. Si inkoni hirigiye yitabaje Amerika, yitabaza Uburusiya, yitabaza Lorenzo, yitabaza na Tshisekedi. Wibuke ko Tshisekedi ari umukuru w'igihugu mu Burundi. Wibuke ko Tshisekedi ari izo mbaraga zimukorera he. Babapfumu birirwaga bambara ubusa hariya bose bapfumura ngo 23 niwe yahageze ikabakubitira ikabavuna umuheto n'ibirozi byabo nabyo ikabirasagura. Ibyo ngibyo reka tubyihorere. Ariko Tshisekedi mu byo bari bamuhanuriye nibi by'impanuka byari birimo abwo yarayagiriye uruzinduko nyine muri iyo ntara bikaba byarangiye nabi. Ariko nta kibazo we yagize. Ntubeshya abantu ntabyo bari bamuhanuriye. Kandi Tshisekedi yarapfumuye none se barabapfumu bo yarabazaniye. Baramubwiye ngo urugendo rwawe ngufite rwitonde. Ibyo gusa barabimubwiye. Kuko barahanuye ngiye guhanura nemera kwa nyako. None se umuntu akubwiye ngo witonda ahantu ugiye ushobora kuzahura n'ibibazo ukajyayo ukahuriraho n'ibibazo. Icyo ni estimated. Ntabwo ituvuga ati wa muntu ari yabimbwiye mutubwire mw'abantu. Sinzi nimba ijambo bita estimated icyo risobanura. Uko no guteganya ikintu ko gishobora kuba. Tshisekedi rero kubera ko watabiteganyaga erega ingendo nta gihe tutazigira kandi akeshi zigenda neza. Umuntu rero yaje kukubwira ngo witondere urugendo ugiyemo rushobora kuza kuba rubi. Wagenda rukaba rubi. Uhita wizera bimwe yakubwiye. Uhita wizera bimwe byatuzanye kugira ngo tubihereze abantu. Tshisekedi rero tubafitiye yandi. Ibyo byo by'abapfumu ntabwo nabivuyeho. Nabivuyeho. By'abapfumu twabiretse. Tubiharire nyirabyo. Ahangaha rero Tshisekedi yagize ibyago bikomeye cyane birangira abuzemo bamwe mu bamurindaga ndetse n'abayobozi bari bagiranye runo ruzinduko. Abenshi bakaba bakomeretse nubwo atari hagatangazwa umubare nyawo w'ababa baguye muri iki navuga se ni igitero kuko nubundi nta kuntu imodoka ntabwo nabyo birashimangirwa biremera ko biri gukekwa. Ntabwo imodoka ishobora gukora impanuka biri gukekwa yuko abari batwaye bari muri uwo mupangu ndetse nanone yuko imodoka baziteze ibindi bintu nuko nyine nuko bimeze Kinshasa nuko byarangiye nabi uruzinduko rwe nturumeze neza. Ariko uyu mugabo akaba yaragiye mu ibyo bikorwa byose yabanje gukoresha inama Kinshasa bafata imyanzuro aza kubona kwerekeza muri biriya bice. Ariko agenda amakuru bayafite bikaba rero biri gukekwa ko byaba byakozwe na bamwe ngo yakora uruzinduko ahantu agiye gukora uruzinduko batabizi batabitangaje. Ubona nka president w'u Rwanda nimba agiye i Butare babazi ko bari bumwakire ahavuye naho babazi ka ahavuye agiye. Tshisekedi ndetse n'imihanda anyuramo ibizwe. Urumva rero Tshisekedi rero yabanje gukoresha inama bikaba byaravuzwe neza ko impamvu impanuka kuko ntaba bateze igico ngo abatega ngo wenda ngo amapina toboke cyangwa amagrenade ngo izi imodoka zituritse bagiye kubona abona imodoka gusa zirahirima ziragonga. Rero aho ngaho rero tuyisorezaho tubabwire ko Tshisekedi nyine bikekwa ko yaba yagambaniwe na bamwe mu bo yasize Kinshasa ariko bakabikora banyuriye mu bo bari kumwe nawe aho ngaho. Nuko bimeze. Mu yandi makuru rero
mu yandi makuru reka twerekeze mu Burundi. Nk'uko nari nabibabwiye, uyu mugabo Evariste Ndayishimiye ndetse n'umugore we, aba bantu mwakabyaramwe igihugu baravuze ati tugombe tukirye ku bubi na bwiza. Evariste Ndayishimiye yararebye abwira umugore ati ngiwe rero abasirikari ngomba kubaryamwe amafaranga nkabohereza muri Kongo. Urumva bwana Pacifique, ndakumva cyane, nkabohereza muri Kongo ndetse bakajya bacukura ku mabuye y'agaciro bakazana hano tukagurisha tukajyaho twishyira mu mufuka yacu, ndetse na Antoine Felix Tshisekedi amafaranga duhembye y'akazi bakoze nayo tukagiraho twikuriraho. Ibyo ngibyo umugore wiwe arya bamwita Angelina Ndayishimiye, Angelina Ndayishimiye ntibyamugwa amahoro, ntiyanyurwa n'ibyo ngibyo ngo bibayo ngayo, ahubwo arangije nawe ategura umushinga wo kuzajya acuruza abana b'abakobwa, akabacuruza mu bihugu byo hanze bino by'abakire za Dubai, mu bihugu by'Abarabu ndetse n'iyo mu Burayi. Ibi ngibi rero akaba bikuramo agatubutse. Abikora gute rero? Aba bakire, aba bayobozi ba hano cyangwa se n'abayobozi nibo bundi bakakwiye kurenganura abari hariya muri kiriya gihugu cy'u Burundi, bakagenza ibintu neza ku murongo, kuko rero bafite ubwo budahangarwa, bo nta bandi bantu babakontorora. Bashinze amashyirahamwe, aya mashyirahamwe yo mu Burundi bano mudukurikiye bayitondere. Amashyirahamwe ngo amashyirahamwe yohereza abakozi ntago yazi, njya nyumva. Na hano mu Rwanda arahaba amashyirahamwe abatanga abakozi, ariko ayo nzi hano mu Rwanda natanga abakozi mu ngo z'abaturage, ku masitasiyo, abashoferi mu masupamaketi, abantu nk'ibyo. Ariko hari n'andi makampani nabonye ngo yohereza abantu hanze hano mu Rwanda kujya gukorayo, sindamenya. N'uyu Angelina Jolie rero, Angelina Ndayishimiye, uyu nawe yafatikanyije n'abandi bayobozi hariya bashinga amashyirahamwe, noneho bakohereza abakobwa ngo kujya gukora hanze. Urebye ni igitsina gore gusa kigenda, kandi ni abakobwa gusa, nta nubwo bajyanayo abagore bashaje. Bashaka abakobwa bagifite amasura nk'uko bigaragara amakuru atugira aturutse hano mu Burundi. Ibi ngibi rero bikaba byongeye kugarukwaho n'umuministirira ndamwibagiwe ahangaha mu Burundi, ejo yari arimo abivuga bitangaza, bimubazaho yabuze icyo asubiza, abura icyo avuga ko nta kindi yabikoraho. Noneho uyu mubyeyi cyangwa se uyu mudamu bohereza abo bana hanze bavuga ngo bagiye gukora akazi, bakabashora mu mahoteli n'undi baba bafitanyemo imikoranire nabo. Abo bakobwa bagerayo bakabakingirana mu byumba, ni ibyumba babakingirana, bakabaha n'abagabo bo kubamenyereza, ni ibyumba babakingirana. Ariko n'ubundi kuri iki gihe ubundi hari amasugi akibaho, n'ubundi babohereza byararangiye, ahubwo bwana Fisi itonde mu bindi bintu. Ibaze kuva mu gihugu, erega iwabo babikora babishaka, urumva. Noneho hano ni inshinge, ni ibintu by'imiti babatera kugira ngo bajye bahora nyine barapudeti, abo bagabo bajye babasanga. Rero ahangaha gufata umwana w'umurundi kazi ukamujyana mu ibyo bihugu atamenyereye ibintu, hari n'ababa batabimenyereye. Erega bose siko batabimenyereye, yego hari ababa banabizi bataranabikoraho. Ntago abantu bose twabashyira mu gatebo kamwe. Aba bana rero akaga bahurirayo nako, kuko n'undi baboherejwe n'igihugu cyangwa n'aba bantu bakomeye, kubera yuko nta muntu n'umwe wabavuganira. Barabafata kuko babazi ko nta muntu uzabakurikirana, barabafata bakabakingirana mu mazu. Ni ibyumba babakingiramo, kiba kirimo buri kimwe cyose. Haba harimo igitanda, harimo igikoni, harimo ibyuma bizana umwuka mwiza, harimo amatuwarete, ibyo kurya bakabibazanira aho ngaho. Noneho abagabo babashaka bakabasanga aho ngaho mu icyo cyumba. Uko umugabo aje yishyura, ukaje yishyura, ifaranga ryinjira kwa Angelina Ndayishimiye. Ubundi we abagurisha bakiri bazima, bagerayo ba bosi babo nibo bababyaza umusaruro. Nyine babagura nese babagurisha n'ubukode barabakodesha igihe runaka. Hanyuma ubundi nko gufata nko Angelina kare ni nk'akazi afite, akazu
kiwe ariko Noneho abikorana akagakodesha. n'abandi bayobozi hariya bataramenyekana. ariko rero bwana Fisi wenda ntabwo dushobora kubiburemingaho cyangwa ngo tubivugeho cyane. Uyu mugore ushobora no gusanga ari inkuru zimusebya. Oya ntago ari inkuru zimusebya. Ejo ndakubwiye ngo uyu muminisitiri nimba ari minisitiri nimba ari ushinzwe iki nimbyuka ndaza kuza kumureba neza. Namwumvishije mu makuru ejo nibwo yari gusobanura ibyo mu gihugu uko bimeze, iby'ubutegetsi uko bimeze, noneho baza kugero bamubaza iby'iryo curuzwa ry'abakobwa, ko umugore wa Ndayishimiye abifitemo uruhare. Barabimubaza abari nyine kwa kuno umuntu itangazamakuru rimutumira, barabimubaza n'amafoto rwose nayabonye n'amavideo. Abivugaho se arabikofirima? Reka yabuze icyo avuga araceceka. Aravuga ati kuri icyo ngicyo gusa ikintu cyo nzi nuko hari amakuru aturuka mu Burundi avuga ko abagore, abaganga, urumva abahoze ari abasirikare n'abandi benshi bagiye batandukanye bose baba bari kuhunga igihugu bigira muri za Dubai n'ahandi. Ariko wenda ibyo ntabwo ari byo turi kuvugaho. Turi kuvuga kuri abo bajyanwa gutya. Umugore mwibanga ntago wavuga ko ari leta n'umugore ubikora, no mugore n'abandi bakire babifatikanyije. Abatwarwa na Angelina. Yego nyine bashinze amashyira hamwe. Bibaye ari uko rero bimeze. Banyuzamo gutyo. Babatwara bavuga ngo bagiye gukora akazi. Umukobwa akagenda azi neza ko ari akazi agiyemo. Yagerayo akisanga mu bindi bigahinduka. Niba ari uko bimeze nyaboneka mufatira iby'uburyo babyeyi. Mufatira iby'uburyo musenge mujye ku mavi musengera bano barundi kazi bari kujya kwangirikira iyo za Oman. Abenshi bari kujya muri Oman aho hose. Ni gute banza umbwire, ni gute itangazamakuru ryakihandagaza rigatumira umwe mu bayobozi bakomeye aha mu gihugu cy'u Burundi uvuganira igihugu ni ashinzwe ibikorwa runaka biremezwane n'ibiki byose. Cyane minisitiri w'uburezi cyangwa w'urubyiruko. Harimo n'uburezi n'urubyiruko n'ibyo ngibyo. Uwo rero ni gute abanyamakuru umwe babiri batatu bamubaza icyo kibazo? Bivuze ngo hari amakuru babifiteho. Uko babifiteho amakuru. Noneho yakigezeho asa n'urya indimi. Ubona ko nawe hari ikintu abifiteho ariko kuba ko nta kintu yabikoraho araceceka. Ngo umuti w'ibibazo no kutamenya icyo abantu batekereza ngo ni ukwicecekera. Uyu mugabo rero yabihishije guceceka. Hanyuma reka tugaruke muri Kongo. Yego. Reka tugaruke muri Kongo, ariko mbere gato yuko tugaruka muri Kongo reka mbabwire ko General Neva ari mu byago, ari mu mazi abira. Nyaboneka abantu mumukunda mukora amasengesho basi y'umunsi yo kwiyiriza. Murebe ko hari Imana yakora. Bande se bamukunda uyu mugabo kuko bari kuvuga ati yaritutse akavaho. Erega ntago ari bose, nta wangwa na bose. Abamukunda nabo bafatikanyije gusangira agafaranga. Neza ngo ufite diro muri Kongo. Gusa nabwo ntabwo twamwifuriza. Uramutse upfuye sinababana. Ntabwo twamwifuriza gupfa. Ariko nabwo ngewe ukuntu umeze, umwanzi wanjye agize ikibazo cya muritura. Wajya kwishima. Akarituko nakishima najya no guserebura. Uyu muzi ni warara mu Rwanda, wahita muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngewe umwanzi wanjye. Wese abanyifuriza iki? Imana iravuga ngo kunda umwanzi wawe. Umuntu wese ukwanga jya umukunda wo mugaragariza urukundo. Hanyuma rero General Neva uyu mugabo ngari mu mazi abira nyuma y'akagambane kabagize ubutegetsi bwe, aho rero noneho bamaze kuva kuri 4 bageze kuri 14. Abari kumurwanya bavuye kuri 3 bagiye kuri 4, bavuye kuri 4 bahita bagera kuri 14. Abo ubwo nabigaragaje. Aba bose ntabwo bamaze kwidekarara tayari inyuma ya Reverend Ndikuriyo. Uyu ababikorera inyuma y'amarito. Uyu mugabo rero amakuru ari kutugeraho biravugwa neza ko nagira amahirwe araza kurenza ukwezi kwa 6 akiri perezida cyangwa se akiri muzima. Ibintu ni bibiri, ni kudeta akavaho ku bushake bwe akemera karekura, cyangwa se kugeza ku rupfu rwe nyine agapfa akayoborwa undi we yamazije gupfa. Gusa kuri Neva ati ntacyo bitwaye, abana banjye mbasize heza. Abasize heza kandi abafite na nyina. Kandi uziko hagiye undi mu perezida ashobora gutuma umuryango we nabo asize bose bahinduka imbwa. Oya ntago babishoboka. Dore reka nkwereke birashoboka ndabizi. None se niba agiyeho bakamushinja ibyako akiriho yakoze amafuti gute
urukiko rukabyemeza uriya bagiye kumukina ntabwo bamushinja ngo yanyereje uduhumbi 500 ntabwo bavuga ngo yanyereje akamiliyoni babishyira mu mamiliyari y'amarundi uzi ya mitungo yose bafite abana bafite iki bahita uyu mugabo rero akaba yahuye n'iruva gusenya muri iyi minsi akomeje kujya agenda yigengesera ndetse yamaze guhindura abamurindaga bose yazanye abandi bashyashya. Hari amakuru avuga ko hari abanya-Israeli yamaze gusaba ubufasha bo kujya bamucungira umutekano neza neza nk'uko Kisekedi yabikoze nawe niko ari kugenda abikora. Mu yandi makuru rero uretse tukiri hariya n'ubundi mu Burundi tuhavire rimwe twabwiye ko ikibuga cy'indege hariya cya Melchior Ndadaye cyari kiri kuzengurukwa n'indege mu gitondo kenshi cyane kandi zigwa zigira gute nyuma yuko iki gihugu ikibuga cyacu gikomeje kwatakwa cyane kigakatirwa connection nicyo biriya byo guhakinga bakagira abatekinisiye baye mu 23 bakajya boherezayo udutero two gukata amarezo ibiro babibonyemo babibonyemo ko ari ikintu gikomeye cyane bagomba kwitaho. Rero muri ya nama yaherukaga twababwiye mu makuru yashize yanzuye ko bagomba no kugura ibintu by'ibikoresho bikakaye cyane ndetse no gutuma ababirigi batongera gukontorora system zabo kuko ziciriritse. Nuko rero ubu ngubu bikaba bivugwa yuko igihugu cy'Uburusiya cyamaze kumukubita icyitwa igikoresho gihambaye cyane cyo kurinda ikibuga cy'indege. Ubu rero ni ukuvuga ngo ibikoresho byarahageze uyu munsi wa none nibwo mu gitondo bari barimo babyestara ubwo barabyestaye uyu munsi wa none bari barimo babisuzuma indege zongera ziguruka zigenda bareba yuko bikora neza iryo bari bari mu isuzuma rero ryo kuraka igikoresho bahawe kigize gute gikora. Hanyuma rero breaking news u Rwanda na AFC M23 bikomeye umubano kuva umutwe w'inyeshyamba M23 wagafata uyu mujyi wa Goma kugeza maginga yangaya imipaka ihuza bino bihugu byombi ikomeje kurangwa n'urujya n'uruza rw'abantu kuva amasaha mu gitondo saa moya za mu gitondo kuva saa 10 za mu gitondo nimwe mbese na amasaha 28 kuri 28 abaturage bagenderana. Amakuru rero ari guturuka mu mujyi wa Goma bwana Colonel Nanga umuvugizi mukuru w'ihuriro alias Fleuve Congo cyangwa se umuyobozi mukuru w'itsinda cyangwa se ihuriro nyine rya AFC M23 yamaze kwemeza neza ko yunze muri ryo ambasaderi w'u Rwanda ukorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aherutse gutangaza ku nyandiko yemereraga amahanga avuga ko bakorana na M23 mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Colonel Nanga rero yagarutse ashimangira neza iby'iyi mikoranire yabo hagati n'u Rwanda ariko agaruka nenga ko bavuze ko u Rwanda rufite uburyo kiruna supportinga M23 mu buryo bw'ibikoresho n'abasirikare agaruka bihakana avuga ko icyo u Rwanda na Kongo bifatanyije cyangwa se na AFC M23 ari bijyanye no kurinda imipaka y'ibihugu byombi gushyira hamwe mu bijyanye n'ibikorwa bindi bitaboneka muri za Goma ibintu by'imihahirane urumva nibwo bakifata bira bice agomba abaturage kurya neza kuryama kugira umuriro hari n'umuriro wambutse ujyayo so byo ngibyo ntitwabitindaho. Colonel Nanga rero yakomeje avuga ko u Rwanda ari kimwe mu bihugu byiza ahubwo niyo badakorana AFC M23 ngo ari kubihombye byinshi cyane. Hanyuma kandi yagarutse avuga ko na Uganda avuze ati kuki muvuga ko buvuga u Rwanda mukibagirwa Uganda nayo dufitanye imikoranire ku mipaka yose iduhuza kandi iyo tugiye duca Uganda cyangwa tugaca i Kigali Kanombe. So hagati aho ngaho ngo nta mpamvu nimwe yari gutuma badakorana n'u Rwanda cyangwa se ngo bumvikane kubera ko babakeneye kandi nabo bakaba bakeneye bakabafasha kurwanya FDLR n'indi mitwe irwanya igihugu cy'u Rwanda. Reka tubashimire rero bwana Fils mwiza bakunzi ba Top Kivu News na hakagaruka mu kanya mu masaha ya saa 10 tubazane andi makuru turabazana andi makuru ashyushye mwibuke gukanda subscribe. Bye bye.